سبب پنجه اشوان سببا اوید خشوع بمروی پیدات کن و هزر مروی سر نویج مروی بد دا مروف خوشی جی ببیند دا سهو و خلطیت مروی کم ببن و دا ببد نویجه که درست برای مرویش خرابیا ورگرد اش سبب پیدا بینا خشوعت نویجه دا او وقتی مروف قرآنت خوینت مروف آیات آخوا مقطع آیت بخوینت روایت ابو داودی دهاتی شیخ ابانی صحیحیت که دیکما سلمه جنگا پیغمبری علیه الصلاة والسلام بجد خاندنا پیغمبری علیه الصلاة والسلام آیت بی السرد آیات راوستا بسم الله الرحمن الرحیم دي راوستي باشي الحمد لله رب العالمين ودي راوستي باشي الرحمن الرحيم هو آيات دي راوستي أفا سنة پیغمبري عليه الصلاة والسلام چنكي بيا واكي مروف جواب كد ودبت سببك خشوع بمروفي بيت ومروف سرخوبت وهادئ بت بتر هزرا مروفي السر نفيجا مروفي بفيجا مروف آيات ادخوا مقطع بخوينت السرت آياتا دست بكت والدماء كت آياتا براوستت بيك فانا كت دمرو مرتاح بت هادئ بت نفيجا خدا وخشوع بتر مروفي بمروفي بيت والسنة كش سنة پیغمبري صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.